سيدات بيجيت إمام مجمع ما الحمد لله أهل السنة يعني. بل بام خطبة چينا نيك سيدو دي هدية أهل السنة كو أم بتر حاجة كينو وأسلوبي بما وكود بجن خوشترا يعني بونو منا التنوية دي چنا دوهوكي هر دوكر أهل السنة نا بس با بتر حاجة بما مساكيات أفي دوهوكي يونجي مثلا ديش دوهوكي وكو بجن ديتا تنوية اش تنوية مثلا ديش تسيميلي مهم دي سيدو خو خطيب خو قوريد كو مثلا بتر حاجة كيتو بشار حاجة أسلوبي ولی كيت خواستنات اوه مروف مزگفتا محلاخا خود بخوا بکتن دا پتر هفنی آسین بین خلکی مزگفت دا پیدا بیتن پتر پیوگیردان پیدا بیتن هایش حال و سر و بره کدو ببیتن بس اگر هاتو تبزانی ده چیه جهه که دی علمك زيادة تر الويري هاي كورد كرنا كفتر الويري هاي بتشيش كالت دون نه تو چیه وی وکی صحابی هاتنا ده پیغمبری علیه الصلاة والسلام نویج بشوید کرد جبر باشی و خشوع نویج بش پیغمبری علیه الصلاة والسلام وکی شنی داشت نف قوم خود نویج بکنه و وکی معاذ خود جوازی بید افشان ده هتیر و پیغمبری زانی علیه الصلاة والسلام بس این کاراوی نکرد بود چه همال محل خانه نویج نکرد تیویره جا اگر هاتو زانی دی علمك بتر لوی مزگفتا دیر هبیدن آن دی شعر ده هبیدن بتر کارتکرن له هبید شده دان نفشه نویره